Subscribe Faidi EduTips Kokborok channel no tain bell notification no click khyna rakdi omo high job news video joton se sekang mana bagai. Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk chung jotono no lamsogo chini channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk chung norokto saimano chung chini channel o sal burung no norokni bagai chakri ni khobor tai student ni nangmani video rong no norokni bagai tui phaio hangke Takhuk Tei Bukhuk chung omo haike no chung tini bo norokni bagai kaisa kwtal chakri ni khobor tui phaika Takhuk Tei Bukhuk chung o chakri ongkorwi phaika Institute of Forest Genetics and Tree Breeding ni tui mane no o jaga o je chakri ongkorwi phaika omo Indian Council of Forestry Research and Educational ni throtui o chakri ongkorwi phaika hangke Takhuk Tei Bukhuk chung o chakri ni tui bo post o chakri rok ongkorwi phaika tai bor qualification rok bosek sajaka beton ni kokrok borok bosek sajaka oborok natino sing tini chin video discuss khailai Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk chung lekari sing tini ni chino video no chenglai chenai Takhuk Tei Bukhuk chung notification borok Puilano sijaka requirement advertisement number 02/2020 or requirement advertisement ni number angkha 02/2020 tai o notification ongkorwi phaika September ni 18 tarikh aboni pore Takhuk Tei Bukhuk chung notification ni tolano borok oro gilama post ni tei oro borok details rok rewi rikha bo post ni andaro kaibesek vacancy rok tong qualification rok besek oro sanjaka tai borok pay scale ba beton ni kokrok besek sajaka boyos ni kokrok besek sajaka omorok bo sing nailainai ke Puilano borok je post ni bumung sika omongkha stenographer grade 2 1 post omoni bagai borok je pay scale ni kok sajaka omongkha level 4 o 7 CPC ni under norokno 25,500 ni semi 81,100 juratei beton rejangnai o chakri ni bagai tai o jaga number of post ongkorwi phaika kaisa category ni under borok sajaka unreserved maneno your category ni bagai jesa borok phano o job ni bagai apply khaimano educational qualification borok sajaka 12 pass ni certificate nong logi tona nangnai aboni pore borok saka norokni English tai Hindi stenography o 80 words per minute ni qualification bo nangnai aboni pore borok o jaga o computer ni certificate bo sanjaka hangke Takhuk Tei Bukhuk chung norok jodi o jaga chakri khyna musung kai stenographer grade 2 ni under norokni tinta qualification borok sanjaka kaisa kai 12 pass tai sangka stenography tai sangka computer ni certificate aboni pore borok boyos ni koko saka 18 বছর ni tola angri manglak tai 27 বছর ni saka angri manglak abon logi chini Tripura Job ba ST candidate ongni bagai o jaga 5 year ni age relaxation rijaka mane no chini Tripura Job o jaga 32 years joratei o job no apply khaimanu aboni pore Takhuk Tei Bukhuk chung borok je next post ni kok sajaka omongka forest guard o jaga 2ta post ongkorwi phaika Omoni under borok sajaka je pay level rejangnai omo level 2 o 7 CPC ni under 19,900 ni semi 63,200 juratei norokno salary rejangnai number of post borok o jaga 2ta post ni kok sajaka aboni pore category bo haino hai o jaga your category ni under oro sajaka aboni pore qualification kok borok saka 12 pass with science from government recognized board maneno jekono government recognized board ni hoite norok science na 12 pass khaijangna nangnai aboni pore sajaka norok kintu o chakri no khyna musuk nangkai jekono recognized forest guard training institute ni hoite norok ni kintu forestry training ni course khaijak tona nangnai hangkaisa norok job no apply khaimano mane no 12 pass ni logi o jaga o borok forestry training ni course bo logio sanka aboni pore borok boyos ni koko saka not below 18 years or exceeding 27 years mane no 18 বছর tolangi manglak tai 27 বছর ni saka angri manglak haipano o jaga o chini Tripura candidate ba ST candidate rok ni bagai o jaga o 5 years ni age relaxation rijaka aboni pore je next post ni kok borok sajaka omongkha technician ni under borok je pay scale ni kok sajaka omongkha level 2 7 CPC ni under norokno 19,900 ni semi 62,200 joratei beton rejangnai aboni pore o jaga number of post ba vacancy ongkorwi phaika 3ta aboni pore borok category ni kogo haino hai your category ni mention khai rijaka aboni pore educational qualification borok saka matriculation from a recognized board with ITI certificate in relevant trades or certificate courses from a government recognized institute
माने न ताखुक ताई बुखुक सं नरक क्लास 10 पास हंकाइनो ओ जॉब नो एप्लाई खायमानो आबोनि लगी जेकुनु गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नि थ्रोतै नरकनि आईटीआई नि सर्टिफिकेट बो तंना नांनाय हंकेसे नरक ओ जॉब नो एप्लाई खायमानो बयसनि कगो और बरक साजाका 18 बोसोरनि तलांगि मांगला 30 बोसोरनि साका अंगि मांगला हाइपानो टिप्रासा कैंडिडेट बा एसटी कैंडिडेट दंनि बागै ओ जागो 5 इयर्स नि एज रिलैक्सेशन रिजाखा हंके ताखुक तै बुखुक सं ओ जागा टोटल 6टा पोस्ट बा 6टा वैकेंसी अंकरि फाइका ओ चाकरिनि बागै इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग्स नि अंडरो हंके ताखुक तै बुखुक सं नरक जारा ओ चाकरिनि बागै इंटरेस्टेड तंगो नरक ओ जॉब नो एप्लाई खायमानो नोटिफिकेशन नरक तैबो काहामके परि नायना मुसुंगांकाय आनि वीडियो नि डिस्क्रिप्शन तला अबनि लिंक मानि थानाय नरक ओ नोटिफिकेशन तैबो काहामके परि नायमानो आबनि परे बरक नोटिफिकेशन नि तलाव साजाका द लास्ट डेट फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन इज 30/11/2020 माने न जागा लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन कक साजाका बरक नि एप्लीकेशन नो रिसीव खायनानि लास्ट डेट बरक रिवरिखा नवेम्बर नि 30 तारिख जोरा नवेम्बर नि 30 तारिख जोरा नरक किन्तु ओ जॉब रक नि बागै एप्लाई खायमानो आबनि परे खायमिया आबनि परे ताखुक तै बुखुक सं बरक ओ जागा जनरल इंस्ट्रक्शन कक किसा साइरिका जनरल इंस्ट्रक्शन बरक साजाका इफ ए कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट ही और सी शुड सबमिट सेपारेट एप्लीकेशन along with required fees माने न बरक और साजाका नरक जुदि कायसानि बेसि पोस्ट नो एप्लाई खायना मुसुं तंखाके नरक किन्तु आलादा आलादा खायि ओ पोस्ट नि बागै एप्लाई खायमानो नरक नि आबनि बागै आलादा आलादा पेमेंट बो नांनाय माने न आलादा आलादा फीस बो नांनाय आबनि परे बरक एप्लीकेशन फीस नि कक साजाका एप्लीकेशन फीस बरक साजाका यूर कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट दंनि बागै ओ जागाव 300 रुपीस खायि एप्लीकेशन फीस नांनाय ताई नरक ओ एप्लीकेशन फीस नो ओनली डिमांड ड्राफ्ट नि थ्रोतिनो माखायनाय आबनि सारा ताई ओ जागा कोनो ऑप्शन करै आबनि परे साजाका वुमेन्स एसटी एससी कैंडिडेट दंनि बागै ओ जागाव ओनली 100 रुपीस नांनाय हंके ताखुक तै बुखुक सं चिनी टिप्रा सरकनि बागै ओ जागा ओनली 100 रुपीस एप्लीकेशन फीस नांनाय हंके नरक जुदि ओ जॉब नो एप्लाई खायना मुसुंगांकाय 100 रुपीस नि डिमांड ड्राफ्ट सनामैनादि जेकुनु नेशनलाइज्ड बैंक नि थ्रोतिनो नरक ओ डिमांड ड्राफ्ट नो सनामै मानु आबनि परे बरक साजाका हाउ टू एप्लाई माने न नरक ओ जॉब नो बाहायके एप्लाई खायनाय आबनि ति बरक कक साका बरक ओ जागा पुइलानो साजाका जे ओ जागा बरक डॉक्यूमेंट नि कक सामारक ओ डॉक्यूमेंट दक साकां नरक नि तंना नांनाय हंके बरक बो डॉक्यूमेंट नि कक साका बरक साका सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन ताई आबनि परे सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज माने न नरकनि डेट ऑफ बर्थ नि सर्टिफिकेट नांनाय आमन लगी बरक साका सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ फी कंसेशन एज एप्लीकेबल आबनि परे ताखुक तै बुखुक सं बरक और साजाका ओ नोटिफिकेशन नि तलाव न बरक कायसा एप्लीकेशन फॉर्म बो अटैच खायरिखा ओ एप्लीकेशन फॉर्म नो प्रिंट आउट खायि नरक नादि प्रिंट आउट खायमान परे एप्लीकेशन फॉर्म जे डिटेल्स सानमारक आमरक फिल अप खायि आजागो फोटो रक थेपावै आबनि लगी 2 कॉपीज एक्स्ट्रा फोटोग्राफ नरक बरंनि ऑफिसआव मा रहनाय नरक जेफोर ओ जॉब नि बागै एप्लाई खायो हंके ताखुक तै बुखुक सं बरक ओ जागा साजाका ओ जॉब नो एप्लाई खायनाकाय नरक ओनली पोस्ट ऑफिस नि थ्रोतै नमा खायनाय पोस्ट ऑफिस नि थ्रोतै नरकनि डॉक्यूमेंट रंनो ताई नरकनि एप्लीकेशन फॉर्म नो बरंनि ऑफिस एड्रेस ओ मा रहनाय हंके आबनि बागै बरक साजाका नरक जेफोर नरकनि एप्लीकेशन फॉर्म ताई नंग डॉक्यूमेंट ताई नरकनि फोटो रकनो कायसा खाम बा कायसा एनवेलप नि बिसंगो दानाय दाय पेमेंट परे एनवेलप रंनो काहाम काय सील खायफैदि सील खायमान परे बरक और साजाका एनवेलप साकाओ बरकनि ऑफिस नि एड्रेस हैदि आबनि परे नरक बो पोस्ट नि बागै ओ चाकरिनो एप्लाई खायनाय आमनो मेंशन खायरिदि ताखुक तै बुखुक सं ओ जागा जे टोटल 6टा पोस्ट बा 6टा वैकेंसी नि बागै जे चाकरि अंकरि फायका अबनि बागै किन्तु नरक एग्जामिनेशन प्लस फिजिकल टेस्ट रक मारिनाय हंके आबनि बागै नो फिजिकल फिटनेस नि रिगार्डिंग बरक ओ जागा किसा मेजरमेंट रक दिवरिखा फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट नि बागै बरक जे फिजिकल मेजरमेंट दिवरिखा अमंखा चलारंग नि बागै मिनिमम हाइट तंना नांनाय 165 सेंटीमीटर्स ताई चेस्ट 79 सेंटीमीटर्स विदाउट एक्सपेंशन माने न खाक्लाबनो फुलिरि आकारै 79 सेंटीमीटर दंना नांनाय ताई खाक्लाबनो फुलिरिवै 84 सेंटीमीटर अंना नांनाय आबनि परे बरक साजाका वाक 25 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स माने न 4 घंटा उनरो 25 किलोमीटर मा हिमनाय आबनि परे बुरै दंनि बागै साजाका हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर माने न 150 सेंटीमीटर अंना नांनाय चेस्ट नि कक बरक साजाका 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन माने न खाक्लाबनो फुलि आकारै 74 सेंटीमीटर अंना नांनाय ताई फुलिरिवै 79 सेंटीमीटर अंना नांनाय आबनि परे बरक साजाका वाक 14 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स 4 घंटा 14 किलोमीटर नरक मा खाप्रमनाय अमंखा बुरै रंनि बागै हंके ताखुक तै बुखुक सं तिनि नि बागै आसंनो नरक जुदि अ नोटिफिकेशन न तैबो काहाम के परि नायना मुसुखाय
Ani video ni description tolao on notification link mani thangano aboni logi borong ni je official website ni link bo mani thanai norok aro thangi pano waisa borong ni official website o visit khaimano tai borok oro examination regarding je syllabus rongni kokrok sairika omorok no norok kisa kaham kai nai di hangke Takhuk Tei Bukhuk sang malaino omo haite mo nangmani video rongno baskango tubui tai norok chini channel lo katalangi tongkai chini channel no subscribe khyna di Takhuk Tei Bukhuk sang norok chini channel lo katalangi tongkai chini channel no subscribe khyna di malaino next video o omo haite bo nangmani information ni video rongno tubui Khulumkha jotono no jai hind.